Namshukuru Mungu aliyetulinda mwaka mzima. Ametupa neema ya kuishi duniani. Ametulinda na ajali zote. Walio warembo kutuzidi. Urabona isaho zose. Urabona kira gitepe kiri hariya. Icyo nshaka nuko atagucika. Ntagira hanaki. Umva asoka hariya uhita undi-rwara. Ndahita nkwamagara ngiye gucomeka telefone nari nyafite. Ni ngicomeka ndahita nkwamagara. Wowe mpamagare sinshaka kuva hariya. Turumvikana. Sawa. Nizemera kwibirenge byawe biteguza ikurinda nabwihunikira nisinzira Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso nisinzira Imana irinda Abisiraheli. Ihute tumujyane kwa muganga ararembye. Sisi ubundi tugogo twari twarakubizora waragiye. Ihute. Bane witugonze umuntu Jesus. Abantu babagenda bajya mu muhanda twari tumugonze. Bigenze gute? Twihute kwa muganga. Nta kintu abaye. Nta cyabaye. Twihute. Nta cyabaye tugende kwa muganga twihute. Simana yanjye na nege ni biki twahuye na. Ibibazo. Kwa muganga rwose. Twihute kwa muganga. Uriya wehe yitambikaga mu nzira koko. Nanjye simbizi ko. Dukomeze dusengera utuko kugira ngo Imana imutugarurire kandi nzi neza ko Imana iri butwumve. Dukomeze gusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe turinginga kugira ngo wenyine data utwereke utukahari kandi umutugarurire kuko ntakwiriye kuba ari wenyine muri iki gihe akeneye umuvandimwe we kandi tuzi neza ko waduhaye isezerano yuko agomba kugaruka. Turasenga rero ngo utuzanire utuko urabishoboye urabibashije Kristo. Ngwino umanukire muri uyu muryango wa utuko ugire ukora ugire ikihindura ukureho umubabaro uhari ukureho agahinda gahari reka ibibazo byose bihari birangize mwami w'amahoro.
Alo, Lia, bite se? Uje kundeba? Uri hehe? Arahari. Bro, bite? Umuntu nasize aha hari hehe? sinzi ahantu yagiye Ntugira ubwenge. Nasize nkubwiye ngo iki? ntabwo nari mbizi nasutse Nakubwiye ngo ntagucike. Kuki yagucitse? Twari twavuganye iki bro? Urabona utamemukiye koko? yarasinziriye. Asinzira wowe wamaraga icyaha. Nakubwiye ngo wicara aha umucunge. Kubera icyo utagumye aha ngaho ureba inzira ari bunyuremo. W'Imana yacu n'awarondoro korungana rusumbukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo rwatumye z'isi yacu ngwindusha turuhure na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira. Nk'uko twari tumaze gusoma mu kubara ibice 23 umurongo wa 19 ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si n'umwana w'umuntu ngo yivuguruze. Tuzi neza ko Imana igomba kugarura utuko kandi ikamugarura muri uru rugo. Reka twese dusenge duhamagara utuko. Mana mwizina rya Yesu. Haleluya Maria. Imana ishobora byose, Imana y'urukundo, Imana y'amahoro. Imana ivuga icyo yavuze ikagikurikirana mpaka ikagisohoza. Niwe tuganye muri kano kanya. Tuje tugusanga Kristo. Tuje muri urugo tukwinginga. Hari impamvu tuje tugutakambira. Nuko twabuze umwana utuko kandi urabizi neza uzi nahari. Isi yose urayifite mu biganza byawe. Uramureba muri kano kanya hari. Turabizi neza mwami ko atavuye mu mubiri ariho agihumeka. Niyo mpamvu tuguhamagaye Kristo ngo utemberere aho utukari. Wohereze abamarayika bawe batugarurire utuko bamuzane agaruke muri urugo kugira ngo imitima y'abantu benshi yashengaguwe, imitima ibabaye yongere kunezerwa ibonye utuko, yongere kwishima ibonye utuko. Oh haleluya mwana w'intama w'Imana, twemerere ugarure utuko muri iyi famiye. Twemerere Kristo ukora igitangaza, twemerera abamarayika bamushorere bamugarure hano. Utuko twamusanze ku nzira ameze nabi. Utuko banguka amahoro muri iyi famiye. Turagusaba mwami ibyiza wakora kugira ngo umanukire kubikora muri famiye ya utuko. Imana ishobora byose, Imana y'amahoro, niwe dushimye yuko twumva, niwe dushimye yuko mvishe gutakamba kwacu kandi tuzi neza yuko ari cyo ukoze mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Tubana habi cyubahiro. Arabonetse. Umuntu arampamagaye ati ngo ari kwa muganga. Ariko ibyo simbyitayeho gusa baramubonye ubu ngiye kunyarukirayo. Amen. Yesu barani. Haleluya. Haleluya.
Yes. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi igitangaza gikomeye. cyane rwose. None rero rwose ndumva ntazi icyo twakorera Imana. Reka nyarukire. Tuzashima ikindi. Ni ukuri. Nyarukira. Reka nyarukireyo. Ese ahari? Anyarukiye akamisaje barahambwiye. Reka nsimbukire. Ariko ntabwo tujyana kuko dufite indi gahunda. Ariko uraduha amakuru. Ndayabaha. Yesu agendane nawe. Amen. Uranadusiza ariko ibindi turabyitunganyiriza. Reka nyaruke. Rego nyaruka. iyo utamba hafi murengezi banaramanutse ikuzimu wemeye kuzura rwanirira kuneshana kwawe murengezi. Muraho meze neza muri ariko ubonye kwa muganga baza kumenya neza reka mbanze ndebe imbere ufite hanyuma ubiri bikakorera ndabona udafite umuriro mwinshi agomba kukubura ayandi mayitane urebe ikibazo wafite ushobora kugira ikibazo cy'umutwe ariko hari ibindi bibazo ufite mu mubiri niyo mpamvu tugiye gukora amayegizame. Mwaramutse neza muganga. Mwaramutse neza. Hano hari umusore w'umurwayi winjiyemo hano. Yitwa nde? Yitwa Utuku. Hari umurwayi uri hano ariko ntabwo turamenya izina ntabwo wamurikira nkamukwita. Aho urakoze cyane muga. Twagenda ukamunyereka. Kuri kundeba cyane kera. Yega twara kuvumbura. Iki se kandi? Twamenye ko na tonto mukunda. Tonto? Reka da urabeshya. Nibyo? Linda bikubwiye kera. Niwe wabitwibwiriye ko mukundana. Tonto GB niwe wababwiye. Yego. Yakubwiye ngo iki? Yarabyemeye ko nyiri mukundana. Twamufashe se. Twaramufashe. Mwaramufashe ari muri koga njyewe nawe tuvugana ngo iki umwana arakunebwa kera ngaho mbwira bora ubwira igenda tatuvugamo tuvugana yego twavuganaga ibiki mwari muri guteretana wengi tulioanza mwaka nao wametoweka duniani bila kuaga. Tumewaona rafiki wengi wakishindikizwa makaburini kuzikwa, sisi tungali wazima. Tumempa Mungu nini? Tumefanya nini? Neema ya Mungu ndiyo imetutosha. Watoto wetu wamelindwa, jamaa zetu zimelindwa. Hallelujah, nasema